Zofisa ukuthi namhlanje ngilitshele abantu bami ngaphambi kokuthi ngishele umhlaba njengoba sengivukile ngithi. Qale ngawe wena mntanami olizibulo mntanami uhlupheka nami wazothi nomfowenu lo usuka emazweni wabuya wamhlabela imbuzi yakho mntanami yokugcina. Ngalokho mntanami ngithi ukusisiwe izalo yakho mntanami yokulingana isihlabathi solwandle noma ngithi ngenkanyezi. Bese kuthi wena second born mntanami angithi wena wawuzama mntanami uzange ufuna ukuyosebenza kodwa wawuzama mntanami lokho kuzamayo ukuletha kithi isikudla sonke. Ngalokho mntanami ngithi hayi noma kwahlele emajele mntanami ukusisiwe. Bese kuthi wena mntanami gombo wafunda kakhulu waze wafunda nasemazweni mntanami ngiluse izimali zami ngoba uqedela umfowenu uqedelela imbuzi zomfowenu mntanami angithi. Ngalokho mntanami ngithi hayi izalo yakho yonke iqaleke isiyo mntanami
wawuzositshela mntanami ukuthi uzoshada mntanami ushada nge-1 million rand uzoqedela umfoni imbuzi yakhe yokugcina ngalokho mntanami uqalekisiwe izalo yakho mntanami ayezokuyazi abakwabo yokubancane uyakhele phethe yakho kwathekwane mntanami kube lide luka kini mantombazana lonke lisebenzele emazweni lingagananga abantu ba ngaphambi kokuthi ngilibusise abantu bami imphandelele umsilo wenyanya kuwe abantu ba makungenjalo izulu livala bese ngithi kini lonke abantu bami libe lomusa lingakhohlwa ke abantu bami ukubatshela uzitshela lesizukulwane abantu bami ukuthi hayi uNtuluko wayenguyihloyi kuze lingapheli igama lakho nembuzi yakho yokugcina yadliwa washada nge-1 million rand washada nge-1 million rand washada nge-1 million rand washada nge-1 million rand wabithabakini behlubeka washiya benjalo nembuzi yakho yokugcina yadliwa washada nge-1 million rand 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 umuntu ngumuntu mntanami namahloni umuntu ngumuntu mntanami lonembesi waphela konke isilwalivalo ngangcwane isilwalivalo ngangcwane isilwalivalo umuntu ngumuntu mntanami namahloni umuntu ngumuntu mntanami lonembesi waphela konke isilwalivalo ngangcwane isilwalivalo mina njalo kodwa umuntu kalahla injeni ngaboni niyo le njani ngizama amanyene egangeni nyoni zahleli wathwale then wezi ukuzisiza ngingathi kathesi kube kodwa kile Pakistana wezanga